في معصية
Fakiti e mai ko honno e ɗi a yalti goɗɗo e village en naatuɗa o marchandise goɗɗo piratuɗa o ɓahiɗan mari jawdi haɗa monopoluɗa ko miskino ɓen fof heɓata koni eɗon andi ñande goo Abdourahmane bun Auf ɓayiyama sahabaɓe buyno tawi wertinira ɓen aljanna ɓen ɗo ɓe naatoyi aljanna kanko hema sakkiti ino andare kadi martaba makko o mbawa o landama o inni ko habasani maali jawdi an ndin hari min e jona meɗen gontude on tawi gotum e gotum ko ɗum maaki an maalihi min ayna iktasabahu ko honto fakkitiɗani wa fima anfaqahu ko honto waɗɗani kadi so woni a heeɓi ɗo jawdi a yeeyi ɗo defte a darniri ɗum discothèque a nangike sa heeɗi ɗo jawdi tawi woni ko murtingol rewɓe a nangike sa yeeyi ɗo defte a waɗ kala ko waɗɗa ɗo sai woni tum a naɗirani ɗi kadi ka islam o wiɗi ɗum a nanɗo ko noon kadi sida faala ɗo a yeeyay ɗo mes yeeya cigarette yeeya ɗum ɗo yeeya ɗum ɗo yaha moƴƴitina suudu kaaba a nangiki sabuna ko allah daali ko min ayna tasabahu wa fima anfaqahu ko ɗum nelaɗo ma ka fakkitiɗani ɗon e ka finance ɗani ɗum ɗum alanditoyɗi ɗum e maaki wa an ilmihi kayfa amila bihi gandal makko ngal kadi ko honnomo golliri ɓe innalɗo e majjere makko nden gonnomo golliri sabuna islamu a wata heɓude iman kamil rewa allah no rewirte noon e hoore majjere sabuna ɗum mino nandita rewowo allah e majjere e rewowo allah e hoore bindi no wayno bobo waali ɗum no ekkitade laddugol ɗum faandoto yaarugol yeeso kono sa taskike ko noon o waɗata ha o yano yakaleji mo rewi allah e hoore majjere ko ɗum ɗo ayyey gando no jooɗo juula darde ɗiɗi daro juula darde ɗiɗi mo janga ala naafa ɗon ha weeta tawa oɗa no ɓurimo baraji wano misal sai woni oɗa ko woni jangirde kon ko fiyo inne he kaari no wakkili he on so jangi jokkade okke mo wala juulude wala perti hara oɗa ko darde ɗiɗi perti waɗi bi niyatil khalisa e wende laaɓude on ɗon baraji ko heɓata ko oɗa heɓata hay hunde ko ɗum ɓe maaki wa an ilmihi kayfa amila bihi gandal makko ngal kadi ko honɗum o golliri ngal gando e mo gandiɗa ɗum wawa wonde hara hino soka sabuna karama koɓɓe no inna al alimu wa man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu wa amaluhu si innama tum gando haray ko on janguɗo o golliri tawi kadi golle makko ɗen e gandal makko ngal tawi hino hawrundi sabuna buy gollay ayna ene ani golle ko goɗɗo watta a sikka yo janga pelle o janga an jamanu ronki seɗnidirde marifatullahi wa marifatu ahkamillah marifatullahi andugol allah ko on jangowo gollitira si innama marifatul ahkami ko on jangowo hara sa fottimo o nafata o jannata o wajita ko hay ɓeni ɓuure makko nden si yalti e 5 heures honnoto ha moƴƴa yalta e 5 heures ewta e 21 heures tawa sago no naaji hay ɓen ɓuure mum nden nafata ɓeɗo najjan ko jangiro ko ɗo ko inete ko marifatu ada alimun bi ahkamillahi oɗo ko andude ñawoji allah ɓen wala yarifullah o andama ko ɗum ɓe maaki wa an ilmihi kayfa amila bihi wagtanimu haray aldore gollitire waktuji monɗi ko adiɗi lawaɗen saabu nelaɗo makani ñande go ɓe wiyani ibnu abbas ɓe maaki aldinol waɗu ngal piiji joyi ɗo e piiji joyi arde ɓe maaki gon woni ɗum e shababika qabla haramika wagtan igtanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika piiji joyi geruɗi wona ɗangeta maɗa ɗo e piiji joyi lontotoɗi ɗin arde ɓe maaki shababaka qabla haramika sagata laabu ma ngum ɗo yona yiwu ma ngum arde aya goɗɗo no fonta ɗo deftere d'abord si darsu yahama tawi kanko ko yo geru ha o heɓa piɗewata o ɓaaro oɗo ko ɗanagolani ina darsu ko bayana darsu ko tawete ɗum a janggay rewtoɗa yaha janna goɗɗo
kono say woni ɗo a finoto ɗo defte duuɓi sappo e joyi duuɓi sappo duuɓi joyi deftere wotere honde tuma on tagando ko ɗum ɓe maaki ɗo sagata ko saayo woni sagata o waawi ko yaade ko saayo woni sagata o watta piiji makko ɗin fof fiise o nawi ko ɗum ɓe maaki shababaka qabla haramika sagata laabu ma ɗum ɗo ya nawnude e cellal ma ngal gollitira ɗum ɗon kadi ɗo ya nawnude sabuna ɗiɗo ɗiɗi ko oya kalmo kojo ibnu duraydi wino kon innal jadidayni yastaulaya ala jadidin adnayahu lil bila ko hay siɗa selli kono wonɗa nawyirde noon ko allah daali ko man nuammiruhu nunakkisuhu fil halq simin wurnimo tumen junni gurdam ɗam men ɗuytiray seeɗa seeɗa joni noon fewdo selluɗa on gollu fi on say fi honɗum say woni hari awata darade ari a juula jemma fof ƴeeña a wata darade juula islam o wiyama ya jooɗo baraji ɗin harayno fof kono si woni a waɗali ɗum ha a nawi hande kadi joni mbawa a nawi inna joni a jooɗota juula a heɓata baraji darinoɗo fi honɗum fewdo sellunoɗa a waɗama aljazau min jinsil amal ko ɗum ɓe maaki wa sihhatuka qabla sagamika gera kadi wona tinniɗo sa e selluɗa sabuna sa nanni marsali ala marsindo ɓurma fi honɗum sa yahi joni ina sidin a tawa joni ni goɗɗo no naada fi taƴegol yo allah dandu koyngal ma ɗum opérede yiite ma ɗum ittanede ɗum ɗo ma ɗum ittanede mboɗe ma ɗum ara waro mum no fekki ma ɗum amira selli gen ɗengal ma no wawi wala setti kala ko ari fekke wiya marsali e maaki gollana gollu sa e selluɗa on fiisi a nawni wa ghinaka qabla fakrika wattinoɗa kadi golla sa e heɓuɗa jawdi on ɗo wendi lannude goɗɗo no wawi hande o winda baaɓe makko o winda biro makko o windo ɓeɗo fof ɓe yaha makka ɓe yakka hara jawdi makko ndi guytata o wona ɗon ha ñande goo tawa hay tokkodirejo tawa ala no wawi on ala lanni few sabuna allah arsike ko allah jonna o jaɓitay kadi no ñande o faala o anda kadi arsike si a jonnama arsike andu haray ko yurmede makko nde waɗi fiyo buy ɓattoma ñaama jonna sa waɗini o min ko min andi honno heɓiri allah hollete kanko andi honno heɓi ɓurma ko ɗum ɓe maaki sa e wonɗa marɗo on sa e maruɗa gollu fi ñande goo si tawi woni ala ɓe maaki golla kadi waɗutu on tawi iɗa hetti fi ñande goo tawi a hettaki fi honɗum no woodi waktuji tawa hay siɗa faala janngude a wata janngude siɗa faala waɗde golle moƴƴe a wata ñande noon marnoɗa on tan ɗon wakkilo mais wonno e leydi tawi on ɗon ko yeeyete ko ha fana juulete fana juulama fermama hande kadi goɗɗo udditata village ha janngo e sette goɗɗo ko ɗon arano sondo men wayna men jange sabuna o tan mo marnon ɗo son iwi ɗo on faaloyteyo tan ɗo on heɓatama on faaloytemo on heɓatama say woni an a juuli subaka tun a yatti a hewtiti e o embouteillage 22 a waaliki kadi janngo kadi a yimmike wa fokkituɗo ko a prépare si haa ka juulugol subaka immoɗa ɗon yalta hewtita kadi e 22 onnoɗo janngi tawale ma ɗum ɗon sabuna colli kecci ɗi no ka suudu maɗi ñaama ko ɗum oɗo wasiyotonomen oynamen wakkile janngo hiɓe mari tan on faaloyte ɗum on heɓata ko ɗum ɓe maaki wa faragaka qabla shughulika wakkiloɗa golla moƴƴa sa e maɗɗa tan on sabuna ñande ko hayɓoyta tan ɓe maaki gollu kadi ka gurdam maɗa fiisi a maayi sabuna ka laahara kañum allah sani wattata juuɗe juɗɗo nde ko ɓeeɗo golli ka gurdam maɓɓe fiisi ɓe maayi goɗɗo si woni tun o weltindike yawmal qiyamati o nin say ko ɗum allah daari yawma yaaddu dalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadtu ma rasuli sabila ya waylata lam attakhid fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula
si woni tun a jooɗi keɗo e sawfa mi waɗoyay aray hino hulɓini ta gonko halpitiɗa ɗon laawol sabu na sawfiya on ɗum ɗo yahay ha ñamama waɗu toon aquli qawla hada fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، رغم ما للوقت من قيمته فما زلنا نشاهد من يمضي الوقت ومن يمضي وقلبه مع هاتفه الذكي أمام شاشة التلفاز المنشغلة بالإفناء العمر فيما لا يعود إليه بفائدة معتبرة. وها هناك من يجلس مع أصدقائه في مقاهي أو على قارعة الطريق صباحا ومساء يقتلون الوقت ويتجاذبون الأحاديث ويتجاذبون طرف الحديث في قيل وقال والغيبة والنميمة وأكل اللحوم الآخرين واستراق النظر ولا يعطون الطريق حقه وحق الطريق هو الغض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هيا عباد الله إلى الاغتنام الوقت وعودة إلى الله سبحانه وتعالى وإياكم والتسويف فإنه آفة تدمر. فإن العمر وقت قصير والأنفاس محدود والأيام معدود ومن استمر وقته في خير فتوبى له ومن أضاعه فقد خسر زمانا لا يعود. بايك الله سبحانه وتعالى haray ande dey e goo ko anduɗon fof o waktu no mari tan no woodi yimɓe ɓe seedi ɗen haray ko golle maɓɓe fof ko yahugol ƴettugol ɓernde muɗum yewta e téléphone ji wano téléphone ji ko anduɗen goɗɗo ko ƴettude 100 000 300 000 ɗukka ɗon ko ndaarirat 80% ko haali sabuna ko honno anditta nelaɗo no maaki albirru husnul khulq wal ismu ma haka fi nafsika wa karista al yattali alayhi nnas. si innama tum albirru moƴƴere ko moƴƴugol jikku sa innama moƴƴere ko moƴƴugol jikku sa nani bakkatu ko gongo wonɗa wadde tawi a falaka yimɓe ɓen yiyanama ɗum ɗo hay goɗɗo no udditi ɗo téléphone ino ɓannita ɗon ha ane tum salamu aleykum o suuɗa ey fitina. Allah subhanahu wa ta'ala no andi ko mo kala jokki kon ko ɗum ɓe maaki ɗo ayay goɗɗo saɓe ɗi sa yii e jarrabuyeji ɗi no arde haray sen tastike moƴƴa wama nazalatil bala'u illa bi dambi ma rufi'a illa bi istighfar. bakkat wo bakkat masibo wo masibo jarrabuye hay goto arata sina sabu bakkat goɗɗo ara no hokkiti école no connecti no yewta ɗon no windidirana ɗon message yaha oron kay basoyde mawɓe ɓe ninna ɓiɗɗam non ko wakkili ko si ɓe yahi révisi ko téléphone ka hoore laawol ko téléphone ka nder suudu ko téléphone goɗɗo e goɗɗo yewtata ko téléphone hay goto fennaki sina en sabuna en jokki goto ɓe maaki ɗum ɗon hiɗen seedi ɗum ɗon hiɗen seedi kadi ko jama woni jooɗade yeeso télévision ji ko yeddodira ko pooɗodira ko waɗugol ɗum ɗo bonna waɓutu tawata ko o woni kangen sabuna neɗɗo fof neɗɗo so décidi o muñjoto Qur'an gila hande ɗo e mayde makko nden no kasarawo ndiki hayso ko bindol ñande o ƴettuɗa feccere bindol ma ƴettuɗa ma bindi ɗiɗi ma bindi tati yer ko wawta o yer ko wawta si a ƴettiri noon yahay ha ñande go tawa wonjike ɓe kono na ɗum ɗon ko jooɗa ko yeeso télévision ko ɓuri hawnade kon ayey oɗo no supporti oɗo hara ko adene ɓiɗɗo mum o hawnaki inna men piyayo inna piyay baaɓe mum ɓe jooɗo ɗon ɓe jala fi honno ɓe fof ko ɓe gootum hara kadi ɗum ɗon ko huunde taw hoore ko lannore ɗan gurdan ɗan artata aduna hara kadi ɗan nafata ɗan mara important ɓe maaki hino ɗo dey ɗon kadi ɓen wonɓe jooɗade ka hoore laawi hara ko honɗum ɓe jooɗorta ɗon ko fii tum ndaargol feccoɓe o liye on ti bubtinade ha wara
bala ngol ko ni juutiri do yo hew kara wucciti o ndar sabuna Allah no daluno wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazna furujahunna wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim o yahi aya hikkide ɗon on o wi wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihim ko yoɓe hippukite maɓɓe ɗe yahi ha ka sakkitode aya o wi wala yadribuna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihin wata ɓe ndiɓɓudey ha ando konko suudi kale conti maɓɓe joni non konko suudi kale conti ko ɗum wona yaltinede goɗɗo wiya ɗum ta ndaari haray ko probléme molanaɗo haɗugol ngol ɗum ta yaltine ko ɗum wonde ɓuri ko ɗum wonde ko ɗum woni nene ñawdigo ɗum ɗon sabuna ko Allah daani ko suudi joni kamɓe ɓe yaltini ɗum ɗon ɓe jooɗo ka hoore laawi ɗon hawnaaki kadi ɓe jooɗo e kafeje hara hay hunde ala ko ɓe joƴƴi sina yeɗɗonirgol e ño'ugol yimɓe e waddinirgol hara ko ñaamugol tum e tebbere yimɓe ɓen wujja ndar kala ko yi ndar so goɗɗo ari ɗannina ko ɓuri hewde kon sa konkiga goɗɗo ara mo joggi télécommande o a salminay tum o santi Allah no andi ko wonnoɗa ndaraji ɓe maɓɓi wala ko ñaamugol tebbere yimɓe hara ko wujjugol ndarɗe hara kadi ɓe jonnata haqqeji laawol ngol haqqe maggol on sabuna ko hon woni haqqe maggol on gaddul basar ko hippugol gite e ittugol lorra goɗɗo ñaami ko liɓata liɓita koma wata henno ɓaawo feetu min kadi ŋaccay ɗon ittu ñande gol nanno goɗɗo gaari baalimɓe ɓen few goɗɗo inni mo ittuma ɗo wo he sa wayi noon a wuratani leydi sabi ɗi ko ya lorru fi ya wuro e maaki e ittugol lorra e laawol ngol say woni kadi a salminama salmintama no andi on jarama ko haala kono so wini assalamu aleykum wata inni on jarama sabuna ko ɗum ɗon saria islam o yamiri ko ɗum ɗon mbaraji ɗiwoje muɗum ɗum ɗo woni haqqeji laawol ngol e yamirgol ko moƴƴi e haɗugol ko bonni haray ɗum ɗon ardino ko hadiseje nenaɗe haray kono e jiyaɓe Allah altinore waɓutuji mon ɗi honde tuma ɗo e ruttade ka subhanahu wa taala haray noon min rentini on e maaki ɗo mi rentini on wiwgol mi waɗoyay fi hon ɗum aduna ko wonɗoyaade kala ñallal arngal ala e ngalɗal ngal ardata nam e maaki no gurdam ɗam koyo anndu gurdam ɗam ko ɗan raɓɓiɗinan pot poopaali ɗin kadi koɗi gontaaɗi ayyama e ñalaaɗi ɗen kadi koɗe gontaaɗe kala on juumiiɗo e dow ɗoftaare Allah hara o heɓi moƴƴere ɗaɓɓaane ɗum kala on no yeebuɗo gurdam mum ɗam e dow yettugol Allah haray o perdi gurdam makko ɗam haray ɓen tori subhanahu wa taala yo Allah lan ɗon faaminen dina makko ngon yo Allah hokkoren ko faalaɗen yo Allah dannoen ko hurɗen nawɗo men fof yo Allah dikkinan men seyniɓe voyage fof Allah firtoye arsikeji ɗi Allah ɓoƴuɗen e mawɓe men ɓe Allah sendinan en mawɓe men ɓe Allah fewnan en sukaɓe men ɓe yo Allah wallen yo Allah wallen yo Allah foolini o Allah ta en foole yo Allah ardini Allah ta wasinen tolkema Allah rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا صادقا وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت وراحة وسلامة بعد الموت برحمتك أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في كل أمورها برحمتك أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حقا إلا أخرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا زوجا إلا بلغته ولا ضالا إلا هديته ولا طالب علم إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضعيفا إلا قويته ولا مسجونا إلا أخرجته ولا مسجونا إلا أخرجته ولا ضعيفا إلا قويته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سائلا إلا أعطيته برحمتك أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.